Ha kajing yalang nongkit kam jong kaseng KSU mentah hajayau. Haba ya keren bat kinong to kubor halor kajing jasa tombor ki kasih Manipur. Na kalian ka KSU kala kenturu yala kinong mikmat pakin sim kialang ya kani. Bat na kalian ka KSU kala le ya kabadon kam nadu kasngining kong baja kane kajing ja. Poi ka KSU Manipur ban ya kandu sendon ya UCM ka Manipur. Ban pedlem ya ka songsingan ki kasih Manipur. Bat na kaliang UCM ka Manipur ula kularia kata. Syaipat ja kinong yalam bangi lajet. Ini kita jingjai di sejana Porsche por Manipur. Di ini beke jabri ujungi la kadai por jalan kaliar sa Pombor. Ni pe Assam Barat Bali, Mizoram ne, Masau ne, kana Manipur sa Pombor Porsche por. Ni ban keren spesifik ke jingjah Manipur ke jingjah Islam. Ba kadon ke jingjah dakhol ani kata encroachment. Ya kicakarap cakariang kejumpi agwe bagi cakri bagi di meday di habai di begini kapang ina pembek bardot nomor ngelewi ujip begini geladan adu sistem terkendai spotlight hitam adu kepor besen syar ki doli di sijungi geladan apa Manipur aku cakahi di ngilalik no spo impal par ngelewi penyekendu sistem kendru tarik benai jembang ya menteri rangba jongga jelam Manipur Biren Singh buat abang ya keren ulah ai ke jubah kalau positif ini ha ba ulah to memorandum jingi ulah ai ke notification yo DC jo kata minglong badi ban kendang no itu di oye ki buan ban buai snong buan ban dakhol jugor ya di jaga ki puta jungi kasih jungi kosong tu andre penting kata ka assurance ke jukular ke jungi chief minister jongka Manipur ni syampan ban ba gini dia sengi ba kata ka jing dakhol kata ya nak bor buat kata nak forest tu baju pendik muka poru kelasang menbu buat ini sign board supaya dikasih syara ban pendekam gitu dicakap regui kecek bendriu iyo pendekam gitu dicakap di mencisi kalau don kecengnya kan apa ding giwe kecek bendriu mete binaga selong hi buat dia sini so kata kalau don keceng syak tadi juga selong kita gor kasih village buat keladan kecing berengam bersit ya ki kasih bagi di bermi no Manipur ban kat masyarakat kalian nah ki kat ni ki beliau kepada kecing mete berkali ini kali yang kejungi ni masyajur ya kan ni ga jingle buat kecing syia jongka district administration lembat ka sarkar jongka Manipur buat ni hina kali yang kasih supaya dengan pos ya kasan bodo bersama kita syai ru di bu ini nilai keren buat all Manipur student union masuk objektif sisni nilai keren bagi ni kiseng ru di berjuang trilang atau North East Students Organization bila keluar pensimpia yang kini isu banyak keren yang kini gaman penbek di nakal yang kiseng ngidang up ini bat lada kita beri ujung ini hak tinhap penjai sosial penjai syak pendik ketika than jadi di kiseng ru ba kacu sengap kacu keren kacu berpat kan nomlah su ini ke hak pensim dari sinjam di pengkampingnya